warega kuya opportunity yo ni guthira cirathira. So we have an upcoming project. It's maybe 10 days away. Yes. It will be a big one. And actually, to request manager witu no gathi kumihingura. Tukihoyagira naki, it will be a good one, a gated one. It will be one of the best projects to tweka. Wow. Nikwenda gutura imwe na nikuka tweterere. Tuikare uguo otoiga muhohio. Otoiga muhohio. We are talking about 10 to 15 days. Nitoko tukimenya. Yes. And it will be awesome. Ino turariri horo ino ya kirima mbogo ni munyitanire na Equity. Wega muno. Na hi mundu igwa tugithoma akarigwo ni atia turaugari. Keria tugutwandandurira uhoro ucio. You see, twaragi horo wa he mundu rori atiriri. Mundu agirwo ko na minimum ya beshigana. Minimum ya 50,000. Giri 50. Giri 50. Then ishi giri tukagutwarithio kariha maybe within 1 year, within 6 months. Although riu hindi riu ni credit ire dogi enjoy the same 150 ne hababa taga iguru hanini. Okay. Tondu ne ya clear. But kindu kiria kimwe agirwo no kumenya na atiriri. What we are offering you ono give you on the ground tigwira uma. On ground which is different. Ogiuma hau uthiuriririe hau uguo itura-ini riu ka kwi mundu ungiri. There was somebody urerirwo atiriri. Guku gutie mundu ungi ngikwenderia mugunda. Bei iyo riu ngaru yendagia nayo. No understand? So ono gioka gwitu ucoke omiedi after 3 months ukumiedia na price iria ikuo locally. Yes. But andu amwe matihiwa ku notice na ihenya meciraga ni obei iria. It's not the price. In fact, we are doing it almost to zero cost. Yes. Kena kindu kinini na wewe thiire. Kari muno na wewe thiire na ithu tugathie. Yes. Phase 4 no munyitanire na Equity Bank. Wega muno. In fact, it will be one of the most elaborate. And egokorwo njega gukira all the others. In terms of their involvement, na what we are preparing for it, fara do we, you know, we are doing a bit big, or maybe the prices will be a bit high. So already ni kwa betie the sajia prices. Yeah. Don't be lied to. And mudo ria wishiragia ni akugia na broti juja, my friend. Rush. Nice. Hanyuka. Tengera. Let me tell you, do you know why? Irari, I was in Juja. Kahida karede ahuthagira guthii Juja ruti ko rahuthira. Na aramide rarikio. Ni hanyuka. Yes. So it will tell you ni kuturorete in terms of Juja farm. Ni guthira rathira. Yes. So mundu wenda kugia na kanyamu, this is your high. Hida ni riri. Deda ni twakora tukiariri. Tutiragutwara kundu gatahwo. And in fact there is a kanyamu twathondekete tugaga atiriri. If you come to us, ta umuthi uguo. Ukorwo wina thina. Ukio twire atiriri ni ndihite mwaka umwe na ni nemereirwo. We are going to give you mundu ungigucokeria bia ciaku. Fegi teithike, we uteithike, ni waremererwo. Tau no uremererwo wagici. No, utireta kuragia bwana. Ni waremererwo. What do you do? Ugioka kutukorere no tugucaririe mundu mugayane. So that this plot ikorwo a joint wena mundu Nonyita, we can come tukwire atiriri broti ino yaku kotagireka tumiendie ringi kahinde-ini gaka uremereirwo ri because we don't want in any of our project tugakorwo twina customer no mukagia na thina no ri ukagia na thina akagia na thina tondu wa gukorwo ni akirire na thina wake. There is no shame kuga atiriri ndaremererwo ono ngithi bengi magukwira atiriri turakwete miaka 3 no tukuongere mwaka umwe because they want you to witeithie. Yes. Ni ngatho muno ni ndu wa kunyitanira na ithui na ni ngukihoka andu ni megukorwo magikigwatira ngundu na magikorwo mari andu aguteithika. Murori wa Kameme TV ni tuthiete na mbere o wega na tondu ho niturakuririkania ati warigwo mbeca ici gukiuma ku gari ya igan kimanji korabatara gikonda ngiri 52 na ithui turakunegereria ngiri igana rimwe oguo mbeca farifari na ni njira huthu muno makiria uthi kuria thiini wa paybill yaku ugekira 4029393 wet your account name ugekira jaza ugacoka ugathie heria
besha ugatuma ciringi 100 na watuma 100 waikara thi hau koya thimu yaku ugekira volume ya 100 nigetha twakuhurira tukumenyithia ati ni wehotanira besha ugakorwo hakuhi na thimu yaku koguo ikana iyo nayo utwike wa kwigatira besha ciaku na tugithiete na mbere o wega guku thiini wa Kameme TV ririkana ureyuria nguruta ku besha ici ngaruye ni atwaririe nirenda tuwingire na handu 50 nie nguruta ku turakunengeria maita maya meri ni 4029393 iyo niyo pay bill account name ni Jaza watoma ciringi 100 na waikara mutambo-ini nigetha tukunengereria ciringi 100 nigetha ukorwo ukigira besha no ukorwo ugithie gukigithia kuria na utigwo na besha ciaku koguo hanyuka na ukorwo ukithie kuria mwena wa M-Pesa pay bill yaku ugeka ugo ndagutariria na ugaikara hakuhi na thimu yaku nigetha tugikorwo tugithiete na mbere o wega na riu nitukianjiriirie oria cihandire thinacara riu turorete kuinikiriria tabarira riu ni cirorete ukihanda we ni thaa 3 riu na ndagika iguru na kihumo ni akiharirie gutukimenyithia kuria matura-ini gugiikaire ati andu marauga ati kuria matura-ini na ririkana mwena wa Facebook turanagiria nawe mwena wa Twitter turi okuo na mwena wa Instagram ni Kameme TV Kenya ona ndumiriri guhi 21182 ogethie na mbere na